887 887 Golai. Sama siapa yang goblok bukan? Goblok. Siapa yang goblok? Tunjuk tangan. Namanya Wisit. Si Putra. Ini udah video keberapa ya? 77 polosin. Wah, join ah. Lawannya bos-bos. Bos-bosan. Tapi ada V1, Nggak PM1 nggak apa-apa. Loh. Ra apa-apa lah. Lebih Yuk, ya. pemanasan yuk. Tapi ada V1. Ke dia keduluan ya. Di bawah batu nisan ki anjay. Yuk, join yuk. Ayo. Karakter lu jelek Rok ah. Mungkin nih 8 dong. Lah emang ada. 7 dulu. Dapat tadi. Mong Logan. Logan. Join. Coming. Ini Bang Dan. Aduh, full dong. Full bro, brengsek. Join. Ini 8 boy, asik. Asik deh boy. Sabar yang invite gua sabar. Invite guys. Lawan lubang kan, bukan lawan lubang, udahlah capek. Invite. Invite oi. Ya, dia nggak berani lagi sama kita, Cuk. Ya Allah. Bentar kagak udah. Ini nih, lawannya Sonic nih, 88. 88 nih, join. Berapa sini? Salah lu deh intinya. Klan binatang. Takut dia ada Roger. Itu Roger that. Zek. Ayo jahit. Lock. Sunset Kertang atau namanya. Keren. Loading point blank beyond limit. Anjas. Loading screen. Keren. Sabar Bang. Iya. Di bang. Ngerem lagi kill. Oke. Apa tuh Fokil? Wah, gak ada Windows update lagi. Sama Rock ada Windows update juga gua. Wah, laptop kayak ada Windows update tuh. Ntar malam. La Monkey anjing. Monkey ya. Mama. Apa? Bakar terus. Kita mah pantang mundur, bro. War terus. Rewatch dong. Paket Mas Agus. Aksal Dito anjing kata Dito. Kenapa salah ya Sal? Sal. Tidur Sal. Ayo tadi. DBK. Di Assalamualaikum. Siapa nih? Cakep nih. Apin ya kayaknya. Emang nih KMB. Gua nggak di-invite lu, nggak di-invite lu. Artis nih. Artis KMB. Ada orang Gua ngambek sebulan sama lu pada nggak di-invite. emang lu ada invite grup? Dia keluar sendiri, Cuk. Kan Tuh. keluar sendiri. Lu keluar, Pin. Udah lo, ada pengapa-pengapanya dasar cowok semua sama. Aduh. Lu mau gua kasih berak Pin ada si Deden Pin. Gua ulang tahun gua ngucapin lu. Gua udah chat kali. Selamat ulang tahun Happy. Ayo gua lagi live YouTube loh. Gua lagi live YouTube loh. Iya. Nonton dong, share kali Pin. Happy birthday to you. Lu belum subscribe gua pasti Pin. Astaga. Lu parah sih sama gua. Apa? Happy birthday to you. Ada di atas satu. Di lagi ngewar bentar. Woi, masuk aja. Betul detik.
Brengsek. Aku tidak melihatnya, sorry. Sorry. Aduh, tembus aduh. Gua. Oh, dia rame. Dia rame. Di A semua dua. Anjas. Di A. Dipatahan nih. Merah satu, di Patahan, merah patahan. satu, merah WP. Ini kagak polos dia tuh. Emang iya. Polos. Dia kan baru pada kepala Tahu banget. Dapet sih Dua. tahu. DD 1. DD 2. Ke B 2. Aku ada. Wah, itu hit banget itu kirinya. Brengsek. Mission failed. Brengsek. Hampir mau mencet B. Hampir mau pencet B gak lu? Oh, granat. Masya Allah. Granat sniper pula. Bentar lu. Di kiri. Halo. Halo yang baru masuk, jangan lupa like and subscribe. Gua udah di B nih, gua udah di B. Pasang aja. Bomb has been planted. Ih, keren dah AUG-nya teh. Dari depan aneh. Nggak kena. Live kok. 4 peluru dong baru Mission success. Okay, let's go. 4 peluru loh, gila nggak tahu nembak apaan gue coba. Kita Roger emang nggak ada obang. Headshot. Wow, gila bro. kira granat. Bar bawahnya ada nih. Ayo tek deh. Itu ada bawahnya. Depan A-nya hit. Been planted. Double kill. Oh iya, King Fatur. Ini nih. Aku yakin PPTS. Mission success. King Fatur siapa? King Fatur. Okay, let's go. Halo King Fatur, jangan lupa subscribe. Kita ada giveaway. Lah like mana ada yang kenal lu nanya. Ya mantul lagi. Di parah. Hampir Cepet banget tuh. Di A. Merah ada satu. Dari 40-an. Headshot. Bomb has been planted. Orang dede. Kalau gosip, sunat barok. Ada. PKI dasar pisau pistol. Aduh, gimana sih ini? Mission success. Mau TF kan lu, Roger. Berak lu. Ada nih. Depan lu dan ada dan. Ya dia bunuh diri tuh. Headshot. Kok aja dan. ada nembaknya kemana-mana. Sama si Zidan dicari dah tuh. Mati palingan. Di WST. Kan gua bilang. Orang. Wah, hit banget dan. Pintu masuk. Ke atas. Dia ke atas fix. Hit banget sih monyet anjing. Siapa sih? Ya Allah, manda ganggu gua. Mana coy? Ada dia masih udah ke baratas dia. Pasang aja. Kanan. Pasang aja dan. Lah lupa jalan ke side. Ada Anas. Bomb has been planted. Ada depan lu. Ada. Depan lu, Dan. Depan lu senjata, Dan. Ya. Masih di situ dia. Setikus ya, tetik. Oh, fix tikus.
Oh enggak. Tuh. Tikus ya. Bilang sih, Kak. Aku nggak bilang sih. Hit kan? Masa bacot tuh kill dulu dah lo. Ah. Belum mau kill aja banyak bacot anjing. Jadi GM seneng amat ya dia. Iya, apa man? Nggak jelas anjing. Kalau udah cupu gitu emang. Nanti kan Feby makanya Bentar man, nggak kedengeran man. Kalau lagi war. enggak 3 weh 4. Dari merahnya mau maju nih. Ya dari bawah. Arena tuh. Iya arena belakang. Barbari. Bisa apa sih? Itu satu nama. Lah mana nih? Merahnya pasti. Keluar satu. Udah pasang deh. Masih. Bomb has been planted. Bangsat. Mission success. Emang lucu. Lu kapan jago sih Rok katanya? Let's move out. Hah? Maju deh. Ada deh. Wah. Darah gua 4. Dia di mana tuh? Dalam aduh, keserempet. Headshot. Orang setnya mati tuh. Di side apa tuh? Udah mati di set. Satu lagi Dan. Jangan ah. Ngapain Ya. sih? Jalan coba. Mission success. Okay, let's go. ST namanya Ujang. Wah, gua di spam Kepala. dari arena. Mas, Oh, si ada jam nggak ada nih. Aslinya mana? gua kantongin Rok. Ya Allah. Bomb has been planted. Depan A ya? Depan A kayaknya depan A. Ya anjir. Dikolongin. JP Den. Kasih last JP. man barok. Last man barok. Dari akuarium. JP Den. Ya, darah coba. Ah, baca. Bomb defused. Orang ngekill aja dia pakai senjata yang nggak bisa, mau pakai pisau ya. Ya Allah, barok. Oh, orang kayak gitu bisa jadi staff ya emang gue ya, gue lupa lagi. Turunin. Oke. Aja deh. Ada satu di bawah. Orang dalam satu, dekat dia. Dapat. Ada nih. Triple bomb A yang arah ke itu. Gebugin. Belakang lu, Rob. Ya. Udah mati dong. Red team win. Serem banget main gua, teman-teman gua. Kalawan begini kan. Wanna be friends? Let's be friends. Oh, wanna be a fuck boy. Anjay. Anjay. Bagi dua ini orangnya banyak banget, ada Manda, ada Anas. Enggak, gua capek banget bun dari pagi ngedit. Aisyah. Udah lu kiriman? Itu udah gua kirim ke Gmail lu apa namanya? Oh, thumbnail udah. Yang mana nih? Yang like lah. Kirain yang ngomel-ngomel, man. Bacot. Ngomel belum tuh. Gua Bacot. kurang semangat mau ngedit itu tadi. Bacot. Pada bacot Rasa- banget rasanya anjing. pengen masukin YouTube. Astaga Manda gitu. Astaga. Lu. Bangsat. Tolol, man. Otaknya Manda bego. Murka, itu murka namanya. Gila gua follow nih. Lagi udah nyangkut sama Titan gel bang.
kurang spasi padahal. Udahlah cukup lah. Udah nyangkut makin nyangkut. Mana nih? Kalau ada di sebelah gua udah gua bakar tuh. Udah gua ulti palanya. Guys, nggak ada yang menonton live gua. Dem. Ri, Nonton kah? nonton dong. Po, nonton dong di silent, Po. Alright. Oh, ini yang ikut nonton kan yang di klan ini kan banyak ya. Lu pada nggak mau nonton, bangsat. Fujiyama lu udah cupu, tinggal nonton aja lu, Rok. Aku takut lag. Nggak apa-apa, udah mendingan lu like aja, nggak apa-apa, gua penting nonton. Lu nggak nge-like aja, lu nggak nge-kerok. Makanya. Gua belum nonton tuh yang editan Manda. Gimana reaction? Belum nonton anjing. Oh, Mengejar terus Reaction anjing. Nanti yuk reaction. Nanti boleh. Enggak deh, gua besok ujian harus tidur siang. Ya. Mong, nonton tuh Mong, nonton di silent weh YouTube nak. Dari tadi Valorant nama gua bukan. Pada nonton lu. Kalau Ma- Valorant sambil buka Google itu nge-lag cuy. Iya, asli. Gue sambil VMware aja nge-lag. Jangan lu- Bang lagi sebat ya. Iya bro. Lagi nyebat kumis. Kenapa sih? Selalu aja kumis gue dipermasalahkan loh. Selalu loh. Kemarin ketemu tim Twin. Iya. Ya Allah, kumisnya seksi. Anjing drop banget kumisnya seksi anjing. Emang kumis gue joget-joget. Uget. Kumis lu jeding. Kumis lu jeding. Jadi sange, serem banget lu. cuman itu lu tau gak video yang si Titan di Abatu itu gak ada suaranya anjir. Iya kan emang. Oh iya itu Iya kayaknya. kan Iya. yang dia ngekill di itu orangnya di loop skill di A di depan A. Iya, yang dia langsung nembak ke depan mid kan. Depan A. Iya itu gak ada suaranya. Ya udah gua pakein FX aja. Silent kill bro namanya. Anjay, silent kill. Gua nyari yang pos yang kosong aja dah. Oh, nanti pos gua nggak ada ngambil. Oke, aman. Fire in the hole! Gue anjir gue beli kayak gitu. Fire in the hole! 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 Anjing do you ready to lose? Brazil. Ada lagi di depan lu, Ri. Fire in the hole! Dia memperkenalkan Di markas nama, dia. macam-macam. Ya, di kiri gerbek aja, Ri. Ya, Ya. lu sorry kalah. Gua ngambil janji. Assalamualaikum, gua Gisu dari Bogor Timur. Temennya Agoy. Success. Guys, kalian yang nonton pasti keluar tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya ya lagi nggak ada yang keluar dari markas di bawah. Oh, granat. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Di atas dua. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Tadi belum ya kemana tuh? Double kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya Allah, tembakan gue miss banget. Fire in the hole! Di atas itu. Di markas semua, guys. Waktunya AWP time. Apakah perlu? Lihat cewek gua bikin snapgram di MI6 asik. Emang iya. Yoi, sampai gua ada yang jarum gua apa Ya, gue Head Phoenix ngopi sini, Bang. Ngopi sini, Bang. kehidupan bercinta tuh namanya HP di Lagi last man. Ya. Udah masuk. Kan? Ya. Pede banget, AWP.
AWP kan kok AWP ya sih, jangan ganti-ganti lah, Rok. Apaan sih, Rok? Barok suka ganti-ganti emang. Aduh, senggol-senggol jadi ngepang nih tadi. Barok apaan sih? Lompat juga. Tadi gue spam di sini masih dapet. Iya, itu baru bawah. Ya, itu. Guys, jangan ratain, guys. Double kill. Uhui. Spontan uhui. Oh, udah gua AFK aja di market Mission menang kan. success. Ai. Sambil belajar, Bu, sambil belajar. Sambil belajar. Belajar apa tuh kalau boleh tahu tuh? Apa sih bintang-bintang pada jatuh? Iya. Kok beda kayaknya? Oh, bukan dua masuk. Guys, kalem guys. B-nya udah masuk belum? Belum, masih di tank. Di luar. Aduh, kena lagi. Satu di bus. Gua aja ngeker, Po. Lihat arenanya, Po. Wah, Kan anjir. gua bilang. Mati coba, sakit banget, sakit banget. Wih, JP 2 ternyata. 3. Patahan ya. Double kill. Ayo, aduh, AWP-nya ya kabur. Maunya gue yang mati. Triple kill. Orang jatuh tadi. Bomb has been planted. Wah, kena lagi. Ada tuh. Ya! Gila. Ampun, Bang. Ampun. Mission failed. Serem banget. Let's move out. Asik. Semat dulu, Bang, biar enjoy kata dia tuh. Wah! Fire in the hole. Mati, coy. Allahu Akbar. Ri, apaan sih, Ri? Lempar bom gitu, Ri. Bang, sebat dulu biar enjoy. B-nya dipegang dong. Hajar ke markas-markasnya, guys. Bakar. Thank you, Rock, udah dibales. Ternyata jadi staff lo berguna juga. Ada kandang anjir di B. Di manakah dia berada? Lah lari. Bakar, guys. Bisa lah. Alright, let's move out. Bentar, komis gua disuruh dibakar, dicukur lah, anjing serem-serem. Lempar bom dong, lempar bom. Meninggal. Gua sekarat ya. Fire in the hole. Sorry. Tanah WP. Wah, gua dikeker. Dia ngeker tapi di base anjing di tower. Ya elah. Tembak. Ya. Pressing shot. Ke arena dia. Awas, guys. Oberoy nggak tuh yang kena. Nah. Ya nggak kan siapa? Mainnya barbar banget anjing, barbarian. 88 di Sunstrom gimana cara ya? Success. Alright, let's move out. Bakar intinya. Bakar. Oh,
Arena. Masuk kalau Baru bawah bang. Mati. Fire in the hole! Fire in the hole! Batas dua. Boleh parah lagi. Sama dah. dia langsung ngedit. JP 1. Masih JP jauh ya. Gua tahan di B-nya ya. Tahan di A-nya, nih. Ada nih, JP1 JP. Ya, miss. Dede. Belakang lu tuh. Iya. Ada di set B. Di patahan Bu. Double kill. Ada di set B ya. Depan. Depan Arok ya, Barok. Depan Arok. Ih, dilewatin doang. Belakang lu. Di kiri. Nah, tuh. Tiga mati. Dia masih tuh. Nah, mati. Halo, yang baru masuk. Bomb has been planted. Mas An, Triple kill. Ipan, Mas Menggar, Mas Lem, Mas Den, Semua mas. kecuali Titan Bambi. Bomb defused. Mantap kamu kumis. Anjay, mantap kamu kumis. Mission success. All right, let's move out. Menghormati itu semua orang, Sal. Asik. Ada quotes of the day-nya. Lempar bom dari bawah ke atas. Lempar bom dan ke atas dan. Fire in the hole! 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 Bomba ada gak sih itu kepatahan markas gitu dulu markas Tero itu yang tangga Enggak tahu dari. asap ada. Oke berarti gue tahu. Double kill. Cucuk ya. Ya. Baro kan, bukan gua kan yang terakhir. Mission success. All Gitu right, nggak let's move itu out. jadi mukil. AWP gua lebih daripada si gua, coy. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, ngeri weh, granat. Belum dipatahan. Coba ya. Nah, dia. Wah, dead. Dia detected. Di mana? Di B ya? Iya lo dulu. Kok udah nembak dulu? Iya, masih dituduh cheater Firman anjing. Gimana sih? Di markas aja itu. Lah, Satunya baratas ya. Wah, gua duluan. Dia duluan lagi nembak. Harusnya pas gua udah. Arena. Nggak apa-apa. Kenapa, Bang? Nah, baru mau Blue team AWP. win. Acara ciduk. Terciduk. Dia masih mau nggak? Deden DC. Udah jam 11 ya? Ya, Iya, udah jam 11. makasih Bang. Thank you Bang Kumis. Jangan lupa subscribe. Thank you bro. Ada Anas bagi 2. Super Bang. Enggak deh, gue nggak main. Kalau udah main aja sih deh. Kalau udah subs komen ya Gue juga sampai jam 12 tuh. di video gacha. Kalau menang sekeluarga. Biar dapat. Ya, gua di-kick. Lagi dicecet kalau di-kick gua. Disingkirkan. Lebih enak. Lu menang berapa ini? 8. Nggak tahu.
Mau bagi, Apa? kalau mau bagi dua kayaknya gue nggak main dah. Mending ngapain aja tuh. Ya Bukorik itu tolol. Bukori gitu tolol. Mana otaknya tolol banget. Ngomong-ngomong Pajok mana ya? Lagian diem di situ ngalangin ya. Elah jadi aja kalah. Mana kebiasaan nih. Tolol mana. Sini join. Gampang gerutu. Join guys. Wait guys. Iya, lawan dia lagi. Aduh ya Allah. Ini yang ini aja lawannya. Mana? Pesat. Mana aja gua mau join anjing. Ini kan tadi lawan kita anjing. Enggak, ini yang di Terod, so yang pesat 2015. Ada. Dia aja belum 8 Rocky. Iya, kali gimana? Don't forget to watch guys video gue guys, akan ada video baru setiap harinya anjay. Masuk Dan Sky in the Sky. Ya Dan Sky in the Sky enggak tuh. Gua kalau nyalain DS2 langsung DC anjir. Lagian Des 22 atau Aisyah ah. Tahu atu Aisyah. Atau pusing. Iya. Dua. Iya. Ayo join. Join coba Bajuri ya. Bajuri lu nggak mau ceng nih. MIC Bajuri. Awal bulan. Awal bulan. Lu kapan Dan? Bulan ini. Gue ini awal bulan ya. Woi Zidan. Jangan pura-pura nggak denger lu Dan. Oke. Si Zidan kapan lu Dan? Oi, Kapan lu Dan? apa? CN lah. Apa lagi? Besok. Bisanya lo apaan anjing? Yang nanya langsung clan master tuh. Pura-pura nggak denger aja Dan. Aku di mana? Cari Avengers guys, FBS, Avengers Star. Noki asik. Asik MOB boy. Boleh. Apapun, Bro. Tapi bersatu. Tapi baru satu nggak tuh? Gue nyoba masuk, guys. Mencoba peruntungan. Wah, keras. Mana? Lawan MOB. Mana guys? Kamu di mana guys? Lu mana sih, Pak? Nyariin coba. Aduh, kalau nambah serius ya. Oi, Alpat Dex. Oi, siapa tuh? Ada gua. Ya Allah. Ya, adik gua. Weh, Pasya. Perut. Giveaway. Komen dulu dong. Pat, dipanggil apaan? Panggil Aca. Aca. Berak sekebun. Bisa-bisaan. Ih, follow banget dong. Aduh, sampai begah perut gua. Alpat Dex. Hafiz Zulkohar komen. Parsnya minta jajan Ki sama kakaknya ya. Asik. Kasih anjir. Kata Bukori gua aja ngurusin cash susah. Lu lagi. Kes pakai akun orang. Iya, no comment. Lah DC jong Liden. Reaction dulu dong itu. Ya ditinggalin. Kurang ajar dia. Join. Copo MOB. Ri lu udah lihat videonya? Belum, gua lagi download disuruh main, man. Lawannya kucing. Kucing-kucingan. Si Sky cheater anjing marah. Si Sky yang mana lagi? Lansing. Ya udah lawan siapa aja. Tuh lawan kita ya gitu. Whisper. Lah berarti berkepasus coba. Kopassus enggak tuh? Gak gue tuh. Mainnya di Luxville tuh anjing Gua mah. mau bikin snapgram doang bentar. Mampus merah. Mari. Gua mau bikin snapgram. Harus dulu. ada gue nya, man. Si Rep. Oh ya Legend deket gua. Bawa Jangan deket Iya. gua anjing. Tuh, gua nggak dapet lu, man. apa sih orang repo? Si Arsya gimana sih? Gua di atas banget ya. Gua di atas banget tuh. Ya. Min 2 dong. Astaga Siapa Manda. yang Si Manda bego banget ngapain diam di situ coba? Ahmad, Ahmad. Nggak usah diulang-ulang lu man anjing. Main gua murka lu. Man buruan cepetan. Habis itu Deden dulu. Ini nih bentar. Si Twin Cap ngajakin lagi malah. Boleh.
Ada Nas habis ini ya Nas. Iya, Abis ini gantiin gua Nas. Nggak habis ini ntar jam 3 pagi lah. Ya. Guys, lu pada nonton YouTube gua dong, woi. Di silent aja. Apaan sih gue nonton cuy? Gua nonton ini. Yang gua cuma 1 orang anjing. Dua, Apa? anjay. Dua. Nih gue komenin banget. Nih, gua komen nih. Asik di komen. Mancai Alfat. Apa itu Barat Bope? Mancai Alfat lah manca. Mana lu kok lu nggak komen kok? Itu. Iya, bacot Barok. Oh, telat guanya nge-lag, Bro. Enggak emang begitu kan ada. Bentar. Kan ada delaynya. Sebentar si Manda lagi konten dong itu dah. Sama gua yuk. Siapa tuh? Hafiz Zulkohar. Ayo Fis. Siapa tuh Hafiz? Lah Rizky Firmansyah siapa Sama lagi? gue yuk. Yuk. Uy, Rizky Firmansyah siapa Barok ya? Oh enggak si Firman. si Bar kawan. Pokoknya yang berbau aneh pasti gua iniin dulu Darok. Man udah belum man? Ini diminta enggak ada di Instagramnya berarti X Neox ya. Gua minta pengumuman. Namaku Cakra Kristanto. Subs kalau gitu bang. Nah, Full. bentar Den. Si Manda lagi foto buat. Namaku Reja Kristanto. Ayo buruan main. Bentar dong, hey. Manda bentar Manda. Sini nih, Dan main Dan. Jangan Ri. Deden. Sini join Ri. Apa kurang satu si Deden masuk? Ngasih Bukori keluar juga. Pokoknya keluar ya. Buru Ri. Lu mau main man? Enggak, emang Iya. main Ri. Ntar kan lu kan cuma bentar juga. Udah dulu. Kan kita kan sampai jam 12, Bu. Santuy. Oh iya kita bikin 12 ya. Ya, Bu. Ini anak lain banyak banget kok santai. Asik jos. Ai, goyang dikit dong. Iya. Sorry, Goyang. videonya payah nih Tan. Kenapa man? Kasih tahu man. Kok gue Iya, gue ribet gila, gue bikin black layer banyak banget itu buat nutupin kat-katanya Filmora. apaan sih kawan gue pakai Filmora man lu mah Pakai ngehin apa? aja. Mau gua murka ya? Nanti lo Deng. Kok cuy gue pakai Adobe cuy ngekatnya. Tim editornya Titan lihat tuh gua bangsa ibu Korea. Elah. Filmora. Iya gimana? Ada lagi satu lagi namanya Deden Hasan. disangkutin. Deden sebagai apa Deden? Dia mah sebagai pembantu aja. Konvert pulsa dia. Om pulsa ya. Om pulsanya habis om. Den promosi Den di live nya Titan Den ya. Deden. Kata mana emang bahasa live? Enggak, dia lagi main Valorant. Enggak dia ngomongnya tadi sore abis maghrib tuh ngajakin gua ngonten Valorant, cuman dia mana nggak login anjing. Enggak, dia lagi bikin gambaran yang lagi. Dia Baru, Bang. Oh, itu loh. Dia Maaf. nanya gua tuh WA. Ya Deden DC lagi. Man join man. Ah, Den. Hah? Join. Ya, Den kenapa Den habis Biarin aja dia lagi ini soalnya lagi biasa permasalahan koneksi. Yuk. Beret. Iya, sayang deh. Beretnya dikomplain anjing. Kenapa dia Sandstrom lagi? Bang, Blow City boleh nggak? gila pembetnya ya. Kecil banget di sini. Ini pasti mati semua ini di depan Marina. Kecil banget di sini. Kayak titik Aweroy kecil. Nah. Kalau nggak Downtown minta Ri. Atau Provence kalian. Sini tuh kalau nggak PF. Kalau nggak SF, SS, LX iya. Gustaf bang. Sorry baru balas gue pusing banget abis MTK tadi. Iya. Yuk. Udah. Ya, terima kasih chat-chat. Barok bacot mulu anjing. Kalau videonya Titan udah beres nanti kirim ke gue dulu aja, gue mau lihat dulu. Iya. Mau gua kasih tau nggak katanya Bu Korea? Gua mau ngambil ilmunya bang. Iya. Ngambil ilmunya, orang Manda kebal. Iya Ri, nggak boleh gitu Ri. Harus kreatif Ri. Diam, sekarang anaknya diam. Lagi di ulti dia. Ayo ulti. Udah detik-detik jam 12 nih. Jam 12 menanti. Jam 12
Kalemin. Arenanya masukin. Ya Allah ada. Bawah. Ke tanah hit ya. Pintu merah. Gua habis. Headshot. Ini. Merah lah. Marah, Deden marah. Mission success. Okay. Sabar, angkot. Dikatanya angkot anjing nggak mana bangsat. Mulutnya binatang banget mana anjing. Aduh. Dalamnya satu. Ada. Dari Medan. Ya. Gua nggak tahu dari mana. Patahan satu. Di patahan di mati. Oke. Di dalam A1 sebelah kiri. Depan bar bawah. Oh, situ oke. Susah banget ini nabrak di sini rame-rame gini. Gue culik-culikan pakai AWP lah. Kiri dulu kok. Ya nggak ngadu SC-tan. Oh, boleh. Anjing gue diadu bangsat. Kalah lah gue mah. Oke. Boleh. Gue ditantang member kan masa gue nggak ini kayaknya nih kalah nih di sini nih. Mission failed. Let's move out. Apa? Allahu Akbar. Gitu maju guys. Double kill. Oh lu ada lagi bang. Ah, Allah. Ada bang. Barba. Itu. Aduh, nggak mati lagi. Flash patahan. Apa depan A ya? Dalam A. Dalam A. Sini bujur. Mana sini man? Ke B man. Nggak enak banget panggilnya Jur. Bujur. Temennya bujur. Apaan sih Rok? Gue masangnya head ya. Sansi tuh, Firman. Baju Jur tuh pakai J, Bomb Rob, has bukan been J. planted. Kalau Jur pakai J. Bajijur. Bujur. Itu. Di kanan man. Nah ya, terus 3. Mau menang mau kalah. Aku dulu. Triple kill. Ah, cakep. Aku amin, bro. Aku amin. Subscribe dulu, suruh subscribe. Okay, let's go. Rob kaget gua. Boman. Bom dan. Wah, ngelok dia bomnya. Atasnya jangan rame-rame, 2 orang aja. Kanan. Oh nggak ada, udah nggak ada yang dari. Gitu. Dibuang. B-nya masuk tuh, ayo B-nya masuk ya. Bajuri jangan tegang. Di tanda hijau. Nice. B-nya masukin air. Clear. Bawah ya. Clear. Orang Dede tuh. Jangan down, Jur. Udah lock aja.
Nembak ke cacing Repo. JP2, JP2. Anjas Babar. Katain Rok. Tenang, ada barok. Barok nih bos. Bisa-bisanya di situ ngeker anjing, gokil. Orang kalau AWP Syahid. enggak, orang kalau udah tololnya sampai otak tuh Barok tuh begitu. Sampai jempol kaki. Iya. Mission failed. JP maju ayo. Ah, berak lu. JP maju semua. Maju. Baratasnya jujur, man, nggak usah man. Nggak usah ke baratas man. Susah gerakannya soalnya. Bom. Kita semua Bom. bom. Arena masih kan? Ada arenanya ada anjing. Ada dua di kiri satu. Satu. JP2 ya. Gak bisa masuk gitu itu kalau arenanya nggak dimasukin. Ada man kiri man. Duh, taruh tembakan gua kok gini banget sih. Cara gua 5. Nice, 4 lawan 3 ya bisa. Ya. Bara atas lagi satu. Iya, berak sekebon. Baru lewat. Gua mau AWP. Kita lempar-lemparin bom aja dulu, di spam-spamin. Iya udah, biarin bomnya habis dulu aja. Mana dia markas semua. Lempar bom. Awas Dan, lu mati lagi Dan. Mantap. Arenanya ada gak? Sabar. Masukinnya. Sabar. Nih gua bomin kirinya nih. Bar bawah. Mati. Waduh, gua ditembak begitu lagi. Patahan. Patahan lah ya. Yep, nice. Di sini Tero geraknya agak nggak leluasa sih. Mission success. All right, let's move out. Ih, teh kenaon dari Aduh, tembakan gua apaan sih? Gua udah punya niatan jahat. Ada AWP. Anjing lah. Astaga. Ayo. Terus. Gak apa-apa biar nggak tagi-tagi. Nonton gak orangnya? Nonton. Atau nggak tahu tuh. Bapak bercanda. Kegap gitu. Itu kelihatan. Itu di kanan. Nah, Rok dah. Ini. Kok kena? kok kena nggak tuh? Siapa yang goblok? Siapa sih itu? Temennya gesit itu. Patahan satu. Kak aja bareng-bareng, bisa baratas satu. Atas. Pintu. Ada. Pintu merah Rok. Merah. Tembak-tembakin terus, man. Terus. Ayo Rok, Rok. Ya, goblok. Otaknya setengah sendok nyam-nyam. Baratas. Maju dia. Ada atas tuh. Iya, ada di atas tuh masih. Senjata dong. Senjata dong. Nah. Main pisau. Iya. Allahu Akbar. Dari mana? JP. B-nya susah ditabrak ya? Bisa sih kalau Alright, ayo, Belum ada yang nabrak bed ya. ayo gue tabrak. Pam JP. Fire in the hole. Satu ini. Oh, Headshot.
Gue dapat Satu persatu temanku menghilang. Dede satu. Aduh, Dede satu tikus. Guys. Satu orang bokong. Udah pasang. Gue pasang aja. Pasang. Wah, mohon. Bomb has been planted. Gini. Sabar deh. Oh iya. Pindah. Ada nih, JP. Wah, gak kena gua. Wah, itu banget itu. Tadi yang bohong kan, yang berata. Iya, kanan lu, Ri. Andri. Lah, lu kenapa begitu? Dia udah tahu musuh ada. Enggak. Musuhnya ayo gue main pakai Bomb suara. defused. Oh, sombong ceritanya nggak pakai suara TF gitu. Oh, iya, paham, Ri. Widih, batatin. Widih. Oke. Jangan teki aja. Aduh, mantul lagi. 3 Ada lagi. Dede satu. Ah, nggak ada pistol, kagok dah. Ya Allah. Orang patahannya ngeker doang dari jauh anjing. Merah ada nggak? Orang ya. Kanan lu bawa satu, Bo. Ada merah. Depan B satu, depan B. Masih merah. OTW, Pebi. Udah pasang, kok. Pasang, Bo. Merah las. Nih, gue gos. Pasangnya. Merah lari ke patahan nge-step. Kanan lu, Mong. Bomb has been planted. Masih nge-step. Di. Ya Allah. Darah 36 dia, darah 36. Ke Dede. Dede. Pas di Dede. Terus darah 6 dia, darah 6. Depan lu, Po. Kanan lu, Po. Masih di situ dia. Enggak ke Dede dia, enggak ke tikus. Nice. Yuk, lagi yuk. Kalian nonton live gua, Mong. Alright, let's move out. Dia tahu lah pasti. Oh iya. Gimana lu? Saatnya. Darah satu tuh. RM-nya. Padahal jauh. Awas, Bom. Dalam B. Itu lo parah ya. Headshot. Ada di patahan dan. Maju nih. Ah, mana deh? Ya, Oh, bukan lu, sorry. ada di patahan satu, Bang. Udah patahan mati tadi dia di kanan. Berbawah. Dengar. Di kiri kayak dia. Wah, gokil. Kakinya coba. Kakinya nyari. Mission fail. Taruh B. Iya. Ya. Bantu B yuk. Apaan sih? Ya, nggak ada. Katanya tabrak. Gua kan tadi ke B-nya. Di mana, Dan? Berarti yang tadi tikus. Pasang. Patan. Dede. Itu dalam B satu. Ketikus hit banget. Nice. Bomb has been planted. Sabar, Depan. Ayo. Double. Ya, mau dipisahin nih nyumbang gua. Ya. Mission Bisa, ya. success.
Ayolah. Ayo. Kasih paham. Udah 10 banyak kali. Bar bawah satu, bar bawah. Dari Sabar. Aduh. 4 lawan 5 ya. Masukin bar bawahnya. Dalam masuk tuh. kanan Di kanan. Itu hit banget anjing. Maju bu. Sebelah kiri deh bawah. Nice. Ayo masuk. Masuk. Tikus. Nah kan hit banget dia anjing. JP. Pasang dong. Bomb has been planted. Nembak apaan tahu gua. Karena satu. Kalah bro, kalah. Ini map CT soalnya enak, gampang di CT mah. Merah dia. Aduh. Di merah, jangan dicari. Jangan dicari bro. Ya, senjata gua ngebug lagi. Sorry. Oh, Oberoi bukan main. Ampun. Gila 18 nggak tuh kill. Udah mau jam 12 sih, Yaman. Mama lu di belakang. Lagi mukul palanya. Headshot. Awas pada mati di barbol lagi. Iya dari bokong tuh, bokong arena. Lawan kuat. Wah, arena dua-dua. 3. Ya, Wah, kalah. Bajuru nembak angin anjing. Depan lu ada, kanan lu. Lalu ada di meja. Di depan bar bawah itu. Sorry nih Dan. Terlalu fokus ke situ. Terlalu fokusnya ke Blue situ. team win. Fokusnya ke kill. Ayo belum ceng, map PT ini kita bakar udah langsung. Iya kita dapat 6 lumayan tuh map teror. Santai. Maaf CT ini mah. Gua kasih tunjuk ya. Masih kebiasaan main Valorant tau gak lu? Ditekan. Iya anjir. Jadinya aimnya ngaco. Yuk ceng. Ngapain berani? Subs ya. Kan udah kalah. Masih bang. Maulah jadi fakir. Subs bang. Masih bang. Masih paham. Ampun. Kita mah apa atuh? Kalah bro. Cepetan bang, gue lagi nunggu di lobby nih. Siapa nih? Siapa tuh? Ronald siapa? Ronald. 7 lawan 8. Ya. Subs kami. Ya. 7 lawan 8 di cek ini kita tadi tero bro. CT nggak gue kasih ampun lu. Ya lah kita berlima juga kasih tahu. Ayo. Ini gue kasih tahu main di CT. Nantangin dia. Let's go. Dong CT nih, aduh karakter gua gak bisa habis nih. OTW ini. Bikin aja Nal. Bikin Ronald. Nanti di subs katanya tuh habis menang. Dah, Ya, Ya, Iya kan? Kembali. Bocah CT ternyata. Ya udah nggak apa. Itu ada si Ronald tuh nungguin. Ayo Nal, bikin Nal. Tapi jangan CT doang ya. Jangan kayak Dari sebelah. Dah CT.
Capek deh MOC. Terus baca di ini gua, di live streaming gua. Kalah 7 lawan 8. Ceng belum, udah kalah aja, boy. Ada namanya kan? Yang penting kan Sebut. namanya cara FC. Iya. Nah, dari namanya aja ada cara FC. Gak apa-apa, nice play, bro. Nice play, cakrakul. Cakrakan. Lagi nanti di subscribe. Mana nih si Ronald? Ayo nah. Kita lawan. Si Ronald ngajakin ini nih, ngewar. Kok 1866 sih? Bego banget Manda. Manda enggak promosiin. Gue bantuin dia berenang. Mana nih? Udah lawan enggak? Siapa nih yang join? Halo everybody. Deden. Nas gimana Nas? Apanya tuh yang gimana tuh? Jelas ya. Hah? Tapi nggak mata. Hanya Lalu sama. ya nggak apa-apa kan masih banyak orang. 88 nih polos Badan. nih, join gua nih. Sakit badan. Iya, gue masuk ke rumah yang tadi lagi nih. Katanya apaan? Gue udah ya. Dikik. Gue digocek. Ya di kick man. Thank you deh. Oke, thank you ya semua. Yo iri. Jo. Ya, Iya, Ri. thanks boys. Oke, Selo bang, canda bang. semuanya. Mana Nal nggak jadi main Nal? Thank you. Baik ya. Udah deh nanti aja lah ya. Anjing. Aku mau op semua. Kambing. Iya, pas itu kan dulu Ana sama Ada Loa nih, ajak Loa aja. Karena sama si Marin Enak tuh. badan. Loa. Ada Marin dan kawan-kawan. Cimarin. Loa, let's. Dendek. Ya lah pada. Mana? Ya gue ngantuk buat gue udah gak. Alah bohong banget tuh jam segini. Mantap bohong jancik. Highlight. Highlight. Man. Buat highlight Titan marah man, seru dah. Bacot. Rage moment. Bacot Panggil mampus. akal dulu. Oh iya, wah gila auto tuh. Mana si Aceng nih? Tua gapat tinggal 7 orang. Yuk 7 orang yuk. Tadi 7 orang yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, siapa tuh? Assalamualaikum. Si Anas. Itu siapa tuh? Assalamualaikum. Anas Soeharto Toyo. Temennya Gary Cheese Cracker anjing. Oh, Anas pacarnya dia. Iya. Lu kan penting tahu. Seneng kalau ngomong seneng kayak gitu seneng. Anas kalau gitu seneng. Tuh Anas si dia dibikin BDSM sama dia. Uset. Jangan mengingat man. Kasihan Titan. Kok gua anjing? Itu udah di BDSM duluan. Pala lu anjing ngarang-ngarang anjing. Jangan buat gosip lah. Kocak MOC copok. Kemarin mau dibacotin anjing goblok lu, Bo. Berapa orang? 77. Enggak tahu. Yuk cari titik. Ya 7. No in a broken down. Lagi kita 788 tapi kita CT. Gua apapun lah Rok gua. Selalu seneng aja gua marok. Asik. Asik. Tan ini Tan yang takut sama lu Tan. Siapa takut sama gua? Gede. Siapa? Si Si Randy Oh si Randy tuh kan tuh. Shoot. Kenapa? takut sama lu. Takut. Digigit mungkin. Iya emang gua Si Deden suka marah-marah. parah. Kalau itu iya, tapi kan lu lihat hasilnya Deden tuh lihat tuh. Wah. Ya kalau cewek marah-marah ya. Gua gak marah. Gua gak pernah marah orangnya. Aku mah baik. Gue yang kucing anggora tadi, Bang. Oh, yang kucing anggora tadi. Nah.
Kok nggak ini Nal tadi nggak full team? Nggak full team, nggak all map? Gua kira mau all map. Randy. Langsung soal. Anjas, lawan siapa tuh ada bintang-bintangan. Iya nih, Pok nggak tahu siapa. Lock atau kata Anas, LOK, lock, lokasi. Ini ada nih, ada. Ini ada anjing loh. Oh ada, ya Allah. Barok nyebut. Masya Allah. Allah Akbar. Nah, mana itu Sinde itu tadi Sinde. Ketawa-tawa aja lu dan anjing lu. Zidan goblok. Masih mau ngadu nggak lu sama gua? Masih ya? Ayo. Emang CM langsung diajak-ajakin tep-tepan anjing. Udah gila emang. Klan anjing, gua ubarin nih klan anjing. Udah. Kan marah kan Itu si Abda tuh. Pentil merah. Ndek. Opo. Subscribe dulu dong, subscribe YouTube gua dong. Subscribe balik tapi. Iya. Boleh. Ini siapa Pudipai, Bang? Kapan OT, Bang? OT nih kalau lu mau OT gua kasih OT, Bro. Pudip. Roger suruh. Ote orang tua. Iya, orang tolol. 7-an yuk. Temen gua ngajakin war nih, guys. Aduh. Dan nih. Mister gua ada. Iya, dia ngajakin gua juga 7-an yuk. Mau nggak 7 sama dia? Gaskan. Ayo. Sebelum konsentrasi gua hilang, kepala udah mulai kunang-kunang. Ayo. Oh ya udah boleh ini dulu. Boleh rock. Buat Mas Barok apa yang enggak lah. Anjay. Mister Bajuri. Pada nggak mau pakai K2 lagi. Yalah. Ini yang Apa? Anas main ini. Anas kalau TS itu Bukan ini jokinya. Ah, males, Cuk. Bom dipegang doang. Ya Allah. Dia kan emang pelempar bom sejati, Den. Jangan gitu. Lede. Ada yang kesel. Temen ada mati semua. Baru kenal Anas sih lu. Makanya gua marah-marah sama Anas tuh karena gitu. Otaknya segede sendok nyam-nyam emang. Langganan keberapa tuh Anas tuh buat dimarahin? Seru bego, dimarahin tuh seru asli dah. Seru karena lu udah tahu gua emang gak, gua anaknya kan friendly banget kan, Anas. Berak. Kok berak sih anjing? Never angry gua, never angry. ya, hanya coba hanya. Siap, Bang. Okay, let's go. Ya, Bang. Tuh leader gua tuh. Fire in the hole. Tembak-tembakan aja dulu aja. Di bareng langsung. Maju aja, Ri. Maju, Man. Yuk, Bomb has been planted. Si Firman diem ngeker aja kan. Ini dua. Ya. Darah gua 53 lu. Dapat Den. itu kiri. Dua. Ngit 2. Anjing Deden pakainya begituan anjing. Sampah lu Dan. Mission success. Langsung. Okay. Combo Dragon Altar tuh. Iya, combo Dragon Altar. Bisa di belakang pintu. Ya anjing, pintu. Bom gua mantul anjing. Masuk Kak. Ya aduh, nembak apaan gua tahu. Bomb has been planted. Rata nih Tan. Hai. Pamelin Tan, ayo Tan, gak rata masa Tan. Bentar. Enggak rata doang. Ya. Lu kalau nggak bisa main ini nih guys, Bomb defused. Gua pakai pindad dulu dah.
Nembak apaan tau nggak jelas. Mission fail. All right, let's move out. Gini dipromotin. Yo, dong. Ini dua ya. Bomb has been planted. Anjing ini barang yang dapet maunya. Depan di mid. Gila gua sekarat. Bisain lah. JKB nih. JKB pasti. Bunuh aja, Rok. Ya, jadi mati kan lu. Bisa. JP. Ya mukil anjing emang PKI bangsat. Gua tahu udah mau ngalap gua nih, gua masih satu. Success. Hancur. Okay, let's go. Barrel. Ada deh. Hit banget deh. Ya, Ada. itu hit banget deh. Kasih remote hit banget demi Allah. Lu matimu tuh kan, anjing Zidan nyampa doang entot. Anjing. Dalamnya satu. Ini 2 ya. DKA. 3. Dan lu ngapain sih, Den? Nge-lag banget tuh, sumpah tuh. Iya. Alibi ini. Ya pada mati dong. PCP satu. Rame dong. Udah tau Rok. Orang banyak maju. Iya. Rok ada Rok. Ada 2. Fire in the hole. Lari Nas. Sudah tiga. Kebeja Rok. Emang dua last man anjing nih. Aduh. Chris. Ini kenapa? Apaan sih, Rok? Ada tuh. Pencet Nas. Ya kan. Di kiri lu dekat. Udah dekat. Lompatan kucing Nas. Ya. Dari mid. Dalam mid. Itu tuh. Dari mid gua bilang, Nas. Bilang deh. Coba lagi Nas, muter Nas. Bener mid nih Tan. Tadi udah dari B anjing. Pasangnya hide aja. Sudah nyeng. Bomb has been planted. Aduh ada. Bom. Rok jangan heboh sendiri apa, Rok? Rok tuh sukaannya tuh kayak gitu lu. Tongin. Iya. Ada Nas deket Nas. Kabur ke mid. Duduk. Kabur ke B. Dikejar Nas. Iya. Nggak dapat. Dari kesini ke situ 4 detik. Iya. Wah. Masih mengejar bom. Tunggu aku bom. Loaded. Bom ini bos. Success. Gua nggak kill anjing. Okay, let's go. Bangsat anjing. Hai. Lagi di mana itu? Headshot. Mati mate. B-nya dapat gak? Sabar. B di mana? Di kanan ya? Double kill. Aduh, satu lagi B-nya. Di JKB fix. Ada di kasir CT. Sekarat dan itu dah.
Pasang Rock. B-nya dapat Dan. Udah tuh B-nya dapat malah masuk mid Bomb goblok has emang. been planted. Dari mid fix itu. Nah ya Rak, kirian dikit Rak. Nah, op. Gua dengerin. Kiri. Nah, kiri fix. Ya Allah, mancai Alphard. Enggak santai. Gua orangnya udah enggak kayak gitu, Nas. Udah terlalu fun gua sekarang main. Iya, bener. Iya. Dimain-mainin kita. Ampun, Bang. Bomb defused. Mission failed. Okay, let's go. Itu hit banget anjing. Ada tuh. Dua tuh. Parah banget si Barok, ngeluarin anak orang. Sebelah kanan dia turun. Di mid 2 orang. Ya. Di balik kanan Tan. Nah ya, balik apa tuh namanya? Double kill. Nih, dia udah mati. Headshot. Wah, gua kira di mid dong. Dragon gak enak aja. Enak anjing, Den. Mission failed. Tajir tuh Dragon. Okay, let's go. Sabar dong. Ya, di smoke lagi. Masih bajuri di smoke lagi. Gua mau nyulik gimana anjing? Nggak santai. Itu JK-nya gua spam. Di mana mid ya? Dari mid itu. Biasa kasir Tan. Oh, kasir. Hit ya. Headshot. Kalamin. Ini gua spam JK-nya. Yuk masuk A-nya yuk. Ada baru luar. Double Mati JK-nya mati. 3 lawan. Ini dari masang dong. Gua masang. bomb has been planted. Ini gua sama Jidan lagi balapan soalnya. MCT anjing. Triple kill. Gua lagi ngaki lah gitu. Pada stres, nggak sedikit yang gila mati, mampus. Minum racun serangga. Awas, ada spam. Hanya ada nggak, Dek? Gua spam JK-nya udah. Hanya dapat ya?
Masuk guys. Pelan. Main A ya. You take point. Bomb has been planted. Bangsat. Todo. Boleh. Oh ini. MTT. Anjing Zidane sampah dia mau ngebalap gua anjing. Mission. Gua lagi miso kalau gitu gua kill aja anjing. Round. Mitnya nggak ada Den. JKA itu dia. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Di mana? Di mana deh? Di A. Ada dalam. Aduh, keluar. Barok monyet. Bentar. Fire in the hole. Kalau gue yang mana? Dapat. Aduh, gatel. Fire in the hole. Kalau gue yang mana? Di kaca nah. Wah, gua keker lagi. Fire in the hole. Anjing hoki banget ya ngeper dong bangsat. Point. Nah, kan hit semua. Yuk lagi yuk. Mission success. Okay, let's go. Ngobrokin banteng dan bis kota yang sedang mangkal. Fire in the hole. Fire in the hole. Anjing. Fire in the hole. Fire in the hole. Kena gue. Gimana Den? Fire in the hole. Gua nggak tahu di mid kiri bisa satu nih. Ada. Fire in the hole. Kalau bisa naik. Double kill. Wah, Naik anjing. kalah lagi gua nih sama si bangsat nih. Nah ya Rok, di Bomb jendela has Rok. been planted. Nah tuh, ada nggak? Nggak ada. Bangsat gua di atas di bawahnya si bangsat lagi nih. Zidane anjing. Peler lah. Di B ya? Oh di B, bawah di B. Nah, Red team win. Oh dia. Di mana sih? Oh dia di situ. dari bawah situ bawa payung. Suruh ceng dulu, suruh cek. Udah lama anjing. Udah berapa persen? Lagi malam naik. Kemarin malam. Ayo, ready. B. Gua mid ya. Depan dua masih Zidane B. Ya, elah. Ikan di mid mah. Biarin si ikan di mid dulu deh. Gua kasih panggung dulu ke Zidane. Alright, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah, anjing udah gua garisin juga. Shot. Fire in the hole. Ini kena tuh. Double kill. Jangan lupa lu belum. ngebut dulu, Mission ngebut. Success. Alright, let's move out. Fire in the hole. Kita Headshot. maju Rok. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole.
atasnya ada gak? Clear. Keroyok Tan. Gua nggak mau mati di sini. Ya, Di B lagi dia berak. Lompat Mission lompat success. dari gedung bertingkat. Alright, let's move out. ini rame banget kan. Nanti lagi rock Bang. Ke B semua dia. Di base semua. Mas Majunan, base Majunan. Lah dia keluar dong. Ya, belakang pintu saya belakang. Iya. Kagak ada ya. Di markas dong dia anjing. Anjing. Mission. Sampai diem di markas 3 orang kan bangsat. Okay, let's go. Ya, bentar. Belakang truk satu. Ya Allah, diem di markas dong. Tembakan gua aber banget. Ya Allah, ya Allah, lihat dong, dia di markas semua. Mission failed. Halo Ran. Alright, let's move out. Fire in the hole. Wah, gua yang mati dong anjing. Bakar lah, tinggal 2 guys. Di markas semua dia. Iya. Banyak semua tuh. Bener-bener di markas doang anjing. Kita papanya markasnya semua, John. Mission success. Ayo dari mid keluar, kita lemparin bom semua. Let's go. Biar dia, tidak, bom semua bom. Nggak ada dia, ayo semua. Lari lari. Aduh, gue yang mati. Kontolan dong. Anjing, gue yang mati. Suruh dia cium, udah ke B dia. Mampus digebukin udah di B dia. Baik Ran. Kagak masang, kagak apa. Aduh ya Allah Akbar, main begini gimana sih? Success. Capek pala gua. Okay, let's go. Apa? Di backline. Flare aja. Fire in the hole. Baru dapat gua. Gini lu. Jer. Gini. Ada lagi, Jer, ada lagi. Kanan. Aduh, gua tetep di bawah si anjing lagi. Masih di bawah si Zidane bad boy. Mission success. Bang Zad. Okay, let's go. Dia kak. Anjing, Zidane di atas gua, ketot. Jancuk.
Apa dah? Aku gak ngerti juga gue dan lari-larian doang tau gak lu? Lari-larian. Langsung duluan. Sama temen lu nih, suruh join. Main Subway Surface. Ayo dak, Ya, Abda, Bang Abda. ayo dak. Gua chat up dak. Udah 88, udah 1 jam berapa menit gua live? 1 jam setengah guys, gua live guys. Tidak berasa anjing. Ayo ini gua las nih. Ayo gua las. Sampai subuh lah. Gak bisa gua. Kalau mau jangan hari ini. Gua dari sore anjing udah live streaming brengsek. Capek boy. Ini mah Jidan sampai subuh terus. siapa? Lo sama Jidan? Oh. Emang anjing Jidan lo gak ada kerjaan. Join guys. Waktu itu tanggung ya Dan ya. Naik clan Nanggung itu. 3% lagi. Naik pangkat. Lu ya liat joinnya, kita di joinnya di kanan anjing. Yuk lawan gue, sama Sasar. Lawan gue yuk. Bentar gue chat dulu. Lawan gue yuk. Gue udah chat musuhnya nih, lawan gue yuk. Mau nggak dia? Seru apaan sih, seru Nas? Tiba-tiba seru anjing. Ya anjir. Yuk. Udah full. Ada nggak? Elah. Lawan emoce lagi. Ayo emoce, kalau mau ayo emoce. 78. Ya elah. Lu kan tadi CT. Makanya cobain Tero, Bro. Ncar FC cobain Tero. 0 lu. Ya. Canda, Bro. Kalau pokoknya lawan emoce keren. Kita nggak ada apa-apanya sama emoce. Apalah MI6. Mana ada nggak? Guys, ada nggak 77 guys? Ya. Mana join siapa? Join. Marin Zidane. Coming. Iya bercanda juga bro. Join anjing, kagak ada lawan bangsat. Mana siapa, Cok? Suara Bajuri ya? Iya. Guys, oh ini mah 5. Ini 7 apa 5 sih? Firman. Nggak dianget-angetin, nggak seru. Woi, join woi. Sabar Den. Anjing. Kenapa gua joinnya si Zidane lagi? Full. Join langsung. Ya, Sabar lah. langsung lagi. Udah. Aduh kok gua penuh guys. Ini, Cok. Sabar sih. Ini RM-nya. Ya dikit. Ya, dikit ya. Ya. Ini join. Guys. Join. Ini join ya. Nah, ini seru dikit nih. Seru dikit, Jos. Drigidau. Ye. Satu lagi siapa nih? Yuk. Ada gidau. Lemak babi. Ya. Namanya udah haram anjing. Namamu haram, Nak. Kita kasih dulu ini. Ayak Syndicate. Aduh. Guys, gua harus off dulu, guys. Gua off. Cari 6. Bentar. Apa mah? Ini ada panggilan ibu negara, Den. Ya. Mau di headshot pala gua. Ya. Bentar gua balik lagi. Oke, main dulu. I'll be back guys. Oke. 66. Thank you yang udah nonton. Bye bye. See you on the next live video everything. Bye bye.